lep, kaj je zdaj, popoldne, dober dan, večer vsem skupaj. Lepo vas pozdravljam na svetopisarskem maratonu. Ne boj se, samo veruj, smo ga letos poimenovali. In v veliko čast in veselje mi je, da danes med nami pozdravljam patra Zvezdana Liniča iz Samobora. Pričam, da ga vsi zelo dobro poznate. Zato ste se tudi odločili in prišli poslušati. Spregovoril nam bo o življenju v svetu. In to ravno danes, ko pričakujemo dan, ko se bo v katoliški cerkvi začelo leto vere, ki bo trajalo do naslednjega leta, v nedelji Kristusa kralja. In ja, še malo večkrat leta, ne? In s katerim nas papež Benedikt XVI poziva, da vstopimo in prestopimo iz tiste tradicionalne v osebno vero. Osebna vera je vera življenja v svetem Bogu. Sem prepričan, da bo kaj takega povedal pater Zvezdan. In mu bom zdaj kar prepustil besedo, bom to tja nekje za malo pred sebe smel govoriti, bomo videli, kako dolgo bo. In ob 7 bomo imeli sredomaško. Naj vas že zdaj na začetku opozorim, da imate zadaj pri izhodu tudi možnost kupiti njegove knjige, dobiti tudi audio CD-je, njegovih predavanj, tako da sem prepričan, da boste z veseljem vse te možnosti poslužili. Zdaj pa, pater Zvezdan, izvolite. Hvaljen Jezus. Hvaljen Isus in Marija. Drago mi je, da sem s vama. Vesel sem, da sem lahko z vami. I žalim vas, što ćete me trpiti 2-3 sata. In se mi kar smilite, da boste morali 2 do 3 ure potrpiti z menoj. Jel me čujete? Ali me slišite? Ja bih želio malo zapjevati da se zajedno. Za začetek za ogrevanje bi rad nekaj zapojem. Odločil sam slediti Krista. Znamo to? Odločil sem se slediti njemu. Znamo, ne? Kako to? Odločil sem se slediti njemu. Odločil sem se slediti njemu. Odločil sem se slediti njemu. Ovo ću vam govoriti. Na početku godine vjere, sutra je otvorenje godine vjere u Rimu. Torej, jutri je v Rimu otvoritev oziroma začetek leta vere in govorim vam o naslednjem. Zato ću govoriti evo ono što je za našu vjeru najvažnije. Govorim vam o tem, kar je za našo vero najpomembnejše. A mi to već nosimo u sebi. In mi to že nosimo v sebi. A to je sve što se tiče sakramenta krsta. To je povezano s sakramentom Svetega krsta. I drugi dio sakrament Euharistije. In drugi del, ki je povezan s sakramentom Svete Euharistije. O Euharistiji ću u samoj Euharistiji, ako mi budete dali vremena za propovjed. Se pravi, med pridigo, med mašo, ko spregovoril o Sveti Euharistiji. A
A sada bi želio posvetiti razmišljanju o našem temeljnom sakramentu vjere, sakramentu krštenja. Zdaj pa bi želel to razmišljanje usmeriti v naš temeljni sakrament naše vjere, v sakrament Svetega Krsta. Tu je sve počelo s nama, našim življenjem. Tukaj se naše krščansko in siceršnje življenje začenja. Kad ja razmišljam o sakramentu krštenja, onda moram pročitati kako se to dogodilo Isusu na Jordanu gdje je Ivan krstio. Se pravi, ko premišljujemo o sakramentu Svetega Krsta, moramo začeti pri opisu, ki ga je Jezusovega krsta v Jordanu, za Janezu krstniku. I ako netko ima slovensko berilo, onda lijepo Markovo evanđelje. Če ima kdo pri sebi slovensko sveto pismo, Matjaški evangelij, ali pa še ne mogu. Ima neko? Markov evangelij. Prvo poglavlje. 9. do 11. 9. do 11. resnica. Ajde. Pa pročitaj. Teško. To je tehnika. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in duha, ki se je spuščal nade kakor za golub. In zaslišal se je glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Čuli ste? Ste slišali? I Isus, onako ljudski govoreći, se nije trebao krstiti. Po človeško rečeno, se Jezusu ni bilo treba krstiti. On je po naravi sin Božji. On je že po naravi Božji sin. Čist je od grijeha. Bil je vedno brez grijeha. A Ivan, krstitelj, je krstio na Jordanu u znak obraćanja od grijeha. Se pravi, Svet Janez Krstnik pa ga je v Jordanu krstil v znamenje spreobrnjenja od grijeha. On je preteča Isusa i propovijedao je, pozivao ljude na promjenu života, na obraćanje. On je vse čas ljudi pozival k spreobrnjenju, naj spremenijo svoje življenje. I svi koji su shvatili njegovu propovijed i koji su to ozbiljno primili k srcu, on ih je pozivao da učine jedan izvanjski znak želje i hoda prema boljem životu. In za vsem tistim, ki so razumeli, kaj je pridigal in ki so želeli spremeniti življenje, vsem tistim je nalagal, da so naredili neko zunanje znamenje tega prehoda v novo življenje. Taj izvanjski znak bilo je pranje vode. To zunanje znamenje je bilo očiščenje z vodom. Svaki, ko je shvatio, treba je doći k njemu u rijeku Jordan. Vsak, ki je to razumel in doumel, je moral biti k njemu v reku Jordan. I on ga je polio vodom. In on ga je polil z vodom. Nije tu bilo nikakve formule, riječi, kao danas kod našeg kršćanskog krštenja. Tu ni bilo nobene posebne formule, nekakšnih posebnih posvetilnih besed, kot v današnjem obredu Svetega Krsta. I ljudi su se krstili jer su osjećali poticaj i potrebu nakon potresnih riječi Ivana Krstitelja. In ko so slišali te pretresljive besede Svetega Janeza Krstnika, so ljudje dejansko se dali krstiti in so prihajali k temu obredu krsta. I jednog dana je u tu povorku grešnika ušao i Isus. Nekega dne se je med to povorko grešnikov znašel tudi Jezus. To je jedan veliki znak naše vjere, zato svi evanđelisti, sva četvorica, makar se evanđelje po Ivanu puno razlikuje od 3 sinoptika, Matej, Marko, Luka, ali sva četvorica zajedno imaju krštenje na Jordanu kao početak i muku, smrt i uskrsnuće Isusovom kao završnicu evanđelja. Se pravi, in za vse
Janezovega evangelija imajo za začetek Jezusovega delovanja, javnega delovanja, ta krst v Jordanu, za njegov zaključek pa opis njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Tako da će to biti i kriterij pravoga apostola. Sveti Petar će, kad je trebalo birati još jednoga mjesto Jude koji je otpao, rekao kriterij, neka to bude jedan koji je bio s nama od krštenja na Jordanu do ovih dana. To je bilo celo tako močno znamenje, da je sveti Petar, koji je moral izbrati novega apostola na mesto Jude, ki je Jezusa izdal, je rekel, to naj bo nekdo, ki je z nami že od Jezusovega krsta v Jordanu. I evo, taj važan događaj se počeo odvijati, Isus je u povrci čeka svoj red. Torej, zdaj smo na začetku tega pomembnega dogajanja, ko vidimo Jezusa, ki stoji v tej povorki, v tej vrsti in čaka, da pride na vrstu. Kad je došao pred Ivana Krstitelja, Ivan se iznenadio jer ga je naslutio, prepoznao, pa je rekao. In ko je prišel do svetega Janeza Krstnika, je bil presenečen, kaj dela, ker ga je prepoznal. Rekao je nešto što je logično ljudski. Ne ja tebe, nego ti mene trebaš krstiti. To je ljudski logično. Isus je iznad Ivana. In njegov odziv je bil tako tipično človeški, ko je Jezusu rekel, ne jaz tebe, ampak ti bi mene moral krstiti. Se pravi, tipično človeški odziv nekoga, ki vidi, da je Jezus nad njim. Ali je Isus govorio, pusti sada, ja ću reći svojim riječima, pusti sada ljudsku logiku, neka se izvrši sva pravednost, to znači volja nebeskog Oca. In Jezus mu je odvrnil, pusti zdaj to, se pravi, pusti zdaj to človeško logiko in naj se izvrši vsa pravičnost, se pravi, vsa volja nebeškega Očeta. I Ivan je krstio Isusa. In tako je Janez Krstnik krstil Jezusa. Kad čitamo izvješće o krštenju i ovdje i kod drugih evanđelista, onda je očito da se Isus dao krstiti od Ivana, da se nama objavi tajna našega krštenja. In ko beremo te zapise različnih evangelistov o Jezusovem krstu, nam postane jasno, da se je Jezus želil krstiti pri Janezu Krstniku zato, da bi nam postalo jasno, kaj krst za nas pomeni, kaj pomeni skrivnost sakramenta krsta. Što se dogodilo? Kaj se je zgodilo? Kad se Isus krstio, otvorilo se nebo. Ko se je Jezus dal krstiti, se je odprlo nebo. I čuo se glas s neba, glas Očeva. In z nebes se je zaslišal Očetov glas. Ovo je sin moj ljubljeni, ne ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. I tu imamo tajnu prvog učinka našega sakramenta krštenja. In v teh besedah vidimo skrivnost, ki jo porodi prvi učinek tega sakramenta svetega krsta v nas. A prvi učinak sakramenta krštenja je da postajemo djeca Božja. To je prvi učinek svetega krsta, je, da s tem postanemo Božji otroci. I ja bi sada o tome govorio. In prav o tem bi rad zdaj govoril. Prvo, biće 4 stvari. Spregovoril bom 4 stvari. Pa me pratite, jer ću napraviti na kraju ispit. Pa dobro, poslušajte, ker bo na koncu ispit. Dakle, prvo je da postajemo otroki Božji. Božji otroci. Da, Božji otroci. Se pravi, prva stvar je, da postanem pri krstu Božji otrok. Kad ćemo to shvatiti do kraja? Evo, to je tajna naše vjere. To je tista skrivnost naše vere. Kdaj je bomo dobili do konca? Da smo djeca Božje. Da smo Božji otroci. Da Boga smijemo zvati svojim Ocem. Da lahko Bogu rečemo Oče. Da mu
smijemo reći ne samo službenu imenicu oče, nego i ono kako to dijete tepa svome ocu, to je tata ili očka. Se pravi, ne samo da ga tako uradno, da mu rečemo oče, ampak mu lahko rečemo tako, kot mu reče otroče, kot mu reče ati ali pa očka. Kad su apostoli gledali Isusa i slušali Isusa kako moli, ko so apostoli gledali in poslušali Jezusa kako moli, onda su shvatili da ne znaju moliti. Takrat v tem opazovanju so razumeli, da ne znajo moliti. Oni nisu bili bezbožni. To niso bili ljudje, ki bi bili brezbožni, ki bi bili brez vere. Oni su se i molili svaki dan. Oni so vsak dan molili. Židov je znao neke psalme kao molitve svoje svakodnevne. Ljudje so znali psalme tudi na pamet, ker so bili to njihova vsakodnevna molitev. Imate onu Mojsijevu molitvu, što se svaki Židov trebao dnevno ponavljati nekoliko puta. Šema Izrael, čuj Izrael, Gospodin, Bog tvoj Gospodin je jedan, zato ljubi Gospodina, Boga svojega i tako dalje. Vsak jud je moral večkrat na dan ponavljati Mojsijevu molitev. Šema Izrael, poslušaj Izrael, Bog je tvoj Bog jedini. Dakle, apostoli su bili vjernici i ljudi stanovite molitve. Torej, to so bili ljudje, ki so bili verni in ki so bili vajeni redno moliti. Ali kad su vidjeli Isusa kako moli, shvatili su da ne znaju moliti. Ko so pri tem opravilu, ko so videli Jezusa kako moli, takrat so razumeli in doumeli, da v bistvu ne znajo moliti. Isus se nije pokazivao da ljudi vide kako moli, ali se nije ni skrivao. Torej, Jezus se ni ne kazal pri molitvi, se pa tudi ni skrival pri tem. I zato su apostoli mogli njega vidjeti i čuti. In zato so ga lahko apostoli opazovali in tudi mu pristupili. I ono što su zapamtili i ostalo nam je zabilježeno u evanđeljima i u drugim spisima Novoga Zavjeta, to je da je Isus često u molitvi izgovarao riječ Abba. In to, kar so se zapomnili, kar imamo zapisano tudi v evangelijih in drugih apostolskih spisih, je, da je Jezus pogosto izrekal besedo Abba. A to je riječ djeteta. Tepanje djeteta prema ocu. Dakle, Isus je molio kao dijete, kao sin. Ampak ta beseda Abba je beseda, ki jo izgovarja otrok, ko nagovarja svojega očeta. To je beseda, ki jo je Jezus govoril kot sin. Isus nije molio kao nadničar da obavi ono što mora obaviti, nego je molio uvijek kao sin. Torej, Jezus ni molil le zaradi tega, da bi opravil svojo dolžnost, ampak je molil kot pravi sin. Mi često molimo da izmolimo časoslov ili rožnji venac ili neke druge molitve, da izmolimo, ali nisam siguran da je to uvijek govor ocu. Mi pogosto molimo tako, da zmolimo, ali brevir, ali rožni venec, tako da zmolimo, nisem pa prepričan, pravi razjezden, da je to res tista moja iskrena molitev k očetu. Jedna od glavnih evanđelskih tema Isusovih je, koja se ponavlja često, da nas uvjeri kako nam je Bog dobri Otac. Se pravi, ena glavnih tem v kateri se pogosto vrača, je želja, da nas prepriča, da je Bog naš oče. I često u evanđeljima se to ponavlja. To se ponavlja pogosto v evangeliji. Kad je Isus vidio svoje učenike kako su bili zabrinuti, jer su se brinuli šta će jesti, šta će obući, onda im je on govorio. Ko je Jezus videl svoje učenice, kako zaskrbljeni so, kako jih skrbi, kaj bodo jedli, kaj bodo oblekli,
niti siju, niti žanju, a hrani ih vaš nebeski Otac. Glejte ptice pod nebom, ki niti ne sejejo, niti ne žanjejo, pa jih vendar vaš nebeški Oče hrani. Primijetite šta je Isus rekao. Pticama Bog nije Otac, ptice nisu osobe. Otac i Sin, to je odnos osoba. Ptice su stvorenja, Bog ih je stvorio. Se pravi, bodimo pozorni na to, kaj je tukaj Jezus rekel. Ptice niso osebe in Bog ni njihov oče. Oče in sin, ali pa očetovsko-sinovski odnos, to je odnos med dvema osebama. Pticama je Bog samo stvoritelj, a Bog je stvorio i ptice, i planine, i bregove, i mora, i rijeke, i ribe za čovjeka. Se pravi, ptice su samo ustvarjena bitja, Bog je njihov stvarnik, ki je ustvarjal tudi hribe, doline, morja in tako naprej, za človeka. A tebi i meni Bog je Otac. Tebi in meni pa je Bog Oče. Ako se Bog brine za ptice, koliko više za vas? Se pravi, če Bog skrbi za ptice, koliko bolj bo skrbel za vas in za nas. Malo vjerni. Malo verni. Dakle, i slično za odjeću, što se brinete, gledajte ljiljane u polju, gledajte cvijeće u polju. Salomon u svoj raskoši nije obučen kao jedan od njih. Napravi je Jezus nadaljeval, podobno je z lilijami na polju. Gledajte jih, kako so oblečene, še Salomon v vsem svojem razkošu ni bil oblečen tako kot ena izmed njih. A to spada u rod biljaka. Danas jesti se baca u peć. Dakle, to je prolazno. Ako se za njih toliko brine, koliko više za vas. Torej, ljudje spadajo med rastline, ki jih danes zoj in jutri ni več, se jih vrže v peč. Se pravi, če Bog tako zanje skrbi, koliko bolj bo skrbel za nas. Imate Oca na nebesi. Imate Očeta v nebesi. Ja bih želio da malo pokušamo u srcu reći tu riječ. Rad bi da poskušamo v srcu izreči to besedo Abba. Povjeruj da si dijete Božje. Zares veruj, da si Božji otrok. Vjeruj da si sin Božji, vjeruj da si kći Božji. Veruj da si Božji sin, da si Božja kći. I da smiješ Bogu reći, Oče moj, Oče naš, ali još više, Abba, Tata, Ati. In da lahko Bogu rečeš, Oče moj, Oče naš, ampak še bolj pa Abba, Ati, Očka. I to nam je objavljeno na Jordanu. In zato smo izvedeli ob Jezusovem krstu v Jordanu. Kao što se na Jordanu otvorilo nebo i čuo se glas Oče s neba koji potvrđuje Isusa svojim sinom. Tako kot se je tudi v Jordanu slišal ta Očetov glas, ki je Jezusa označil za svojega sina. Tako zajedno sa crkvom vjerujemo da se nebo otvara kod svakog krštenja djeteta ili odraslog. Tako skupaj s crkvijo verjamemo tudi, da se pri vsakem krstu otroka ali odraslega odpira to isto nebo. Mi više ne vidimo svojim očima otvoreno nebo, ne čujemo svojim ušima te riječi koje su se čule na Jordanu, ali to se događa kod svakog krštenja. Torej, čeprav z očmi ne vidimo tega odprtega neba in čeprav ne slišimo z ušesi tega, kar je bilo takrat izrečeno, se vendar ta ista stvar dogaja pri vsakem krstu. Ti si stvarno dijete Božje. Kod krštenja ti je Bog Otac rekao, ti si moj ljubljeni sin, tako mi je drago što te vidim. Ti si resnično Božji otrok. Pri krstu ti je Bog rekel, ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, tako vesel sem, da te vidim. Molim vas, vi koji imate napasti depresije, vi koji imate napasti da pomislite da te nitko ne voli,
vse tiste, ki imate napade depresije in ki večkrat pomislite, da vas nihče nima rad. Zapišite u svojoj sobi velikim slovima: Ti si moj ljubljeni sin ili moja ljubljena kći. Z velikimi črkami si v sobo napišite: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena kći. Dobri Oče, molim te, objavi svakome od nas svoju ljubav. Daj da osjetimo tvoju blizinu i da uvijek znamo da nismo nigdje sami. Dobri Oče, prosim te da vsakomur izmed nas jasno razodemeš svojo ljubezen in vsakomur pokažeš, da nikjer in nikoli nismo sami. Zagrli nas, Objemi nas, uvjeri nas u ljubav koja nikad nećeš uskratiti. in nas prepričaj v svojo ljubezen, ki nam je nikoli ne boš odvzel. Da živimo u toj radosti. Da bomo že lahko živeli v tej radosti in tem veselju. Sad bi mogli to malo i promoliti, ovako ćemo. Ili imate li pjesmu na slovenskim Amazing Grace? Milosti, Ja, imamo tudi Amazing Grace. Imate. A kaj mi daš še mene? Ja, o nepričakovani dar je pesem, ne? Ja, ali tako da ćemo pjevati prvu kiticu, Ja. a onda za drugu ćemo pjevati samo ponavljajući Abba na tu melodiju. Mislim 108 o nepričakovani dar in zapeli jo bomo tako, da bomo zapeli prazno, pač prvo kitico, tako kot je v knjižici, potem pa drugo kitico pojemo na to isto melodijo, samo Abba, Oče. Se pravi, stran je 108, 619 številka pesmi, na sred strani Une. 619. O ne priča, Torej, to je prva stvar, ki se zgodi pri krstu, da postanemo Božji otroci. Druga stvar, Primamo Svetoga Duha. prejmemo Svetega Duha. Kod Isusa na Jordanu otvorilo se nebo i Duh Sveti je u liku goluba
podobi goloba prišel nadalje. Susrećemo se sa trećom božanskom osobom. Tako se srečujemo s tretjo Božjo osebo Svete Trojice. U godini vjere ja bih želio da vjeru u treću božansku osobu posebno učvrstim. V letu vere bi še posebej radi, da gradimo svojo vero v tretjo osebo. Jer nam katkada izgleda Duh Sveti abstraktno. Ker se nam včasih Sveti Duh zdi še posebej abstraktno. Lakše nam je zamisliti i predstaviti Boga Oca. Lažje si predstavljamo Boga Očeta. Pogotovo nam je lako Isusa, Sina Božjega, jer je On bio čovjek, povijesna osoba u Isusu iz Nazareta. Še lažje si predstavljamo Jezusa iz Nazareta kot zgodovinskega osebo, ki je živela v Nazaretu. Ali imamo problema kad trebamo vjerovati, misliti, zamisliti Duha Svetog. Težave pa nastanejo, ko si moramo predstavljati in ko moramo verjeti v Svetega Duha. Biblija nam govori o slikama. Sveto pismo nam govori v prispodobah. Evo ovdje o liku goluba. Tukaj, na primer, v podobi goluba. Duh Sveti nije golub. Sveti Duh ni golub. Ali je slika, golub je slika koja nam pokazuje prisutnost. Ampak golub je podoba, ki nam prikazuje njegovo prisotnost. I često se spominje da je Duh Sveti lebdio, recimo, kod stvaranja. Duh Božji lebdio nad vodama. Naprimer, znana nam je beseda iz prve Mojzesove knjige o stvarjenju, da je Sveti Duh vel ali pa lebdel nad vodami. Pa onda kod vode potopa, isto tako golub sa grančicom masline u kljunu, a znak je Duha Svetoga od uvijek. Prav tako je pri vesolnem potopu, pri Noetovi barki, tista grlica oziroma tisti glob za oljčno vejico, nekako znak tega duha. Uvijek je to povezano sa drugim znakom, to je voda. Vedno je v povezavi tudi s drugim takšnim znakom, ki je voda. Tako i danas, kad se krstimo, uvijek se to događa vodom koja je obrođena Duhom Svetim, blagoslovljen. In prav tako se to dogaja pri današnjem krstu, kjer se to vedno zgodi z vodom, ki je blagoslovljena in na ta način prinašalka Svetega Duha. Duh Sveti je i plamen, oganj. Sveti Duh je tudi prikazan v podobi ognja, plamena. Nad apostole je sišao u liku plamenih jezika. Nad apostole se je spustil v podobi ognjenih jezikov. To je žar, to je vatra, to je oganj, to je toplina, sve to skupa govori o Duhu Svetom. Se pravi, to si predstavljamo, ne? To je toplina, to je zagretost, to je žar, tisti žar duha. Ne? Duh Sveti je i vjetar, zrak. Sveti Duh je predstavljen tudi kot podobo vetra. Dišemo ga, udišemo, zato je Duh Sveti dah života. Sveti Duh je duh življenja, ki ga vdihujemo. Kod stvaranja Bog, kad je na kraju svega prišao stvaranjem čovjeka, Ko je Bog, potem ko je vse drugo ustvaril, pri stvarjenju prišel do stvarjenja človeka, za sve drugo bilo je dovoljno i reče Bog i bitak. in za vsa ostala bitja, ki jih je Bog ustvaril, je bilo dovolj, da je Bog rekel in je tako bilo. Ali oko čovjeka, ja bih rekao, Bog se potrudio. Ampak pri človeku se je Bog posebej potrudil. Rukama je oblikovao tijelo. Z rokami mu je oblikoval telo. Iz gliba, ilovače zemaljske. Iz zemlje, iz prsti. A onda je u nosnice čovjekove udahnuo svoj dah života. In potem je v človekove nosnice vdahnil svoj dih življenja. To je dah Božji, to je Duh Božji, Duh Sveti. To je Sveti Duh, to je Božji dih v nas. To je tajna života. To je skrivnost življenja. Je sve to nekako povezano i
govori da je Duh Sveti pojmovno apstraktan, a životno najkonkretnije prisutan u našem životu. In vse to nam govori, da pojmovno gledano je Sveti Duh res da abstrakten, ampak v konkretnem življenju je pa najbolj prisoten v nas in v našem življenju. Ja bih volio da se prisjetimo onoga što vi znate o Duhu Svetome. Zanima ispit. Da li znate molitvu o Duhu Svetome, latinski naslov je Veni Creator Spiritus? En kratek izpit. Zanima me, če znate molitev k Svetemu Duhu, katere latinski naslov je Veni Creator Spiritus. Ima to? Pesmarica je? A rabimo pesmarice, da je znamo? Pesmarica je. Se pravi, na ovitku te pesmarice na notranji strani prvega ovitka imate to molitev, skrajšeno. Pa, ko imate molimo skupaj. In tisti, ki imate to knjižico, dajmo to molitev skupaj z molitvo. O pridi stvarno sedinu, obišči nas, tvoj smo, napolni svojo milostjo, srce po tebi stavljamo, in mene tvoje poraži, in dar Boga najvišjega, ljubezen ogen živi mir, osveščevalec vseh stvari, razsvet izlučijo na nas, ljubezen naša srca vdi, telesni bedi nas krečaj, slabosti vsaki moč daj. Oženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi nas in zna nas stvari vsakega. Od tebi naj se znamo, Očeta in Sina Božjega, in v tebe trdno verjamemo, ki izvajaš večno izobit. Ova molitva latinski ima 7 kitica. Ta molitev v latinščini ima 7 kitic. Dvije ste vi Slovenci preskočili. Slovenci ste dve preskočili. Kitica koja fali. Darova 7 razdaješ. Kitica, ki manjka, je darov 7. To bi trebala biti treća. To bi morala biti tretja kitica. Jer je. Molitvenik imamo pesmarici. I zadnja sva slava Otcu. Dobro. Ali ja ću malo komentirati ovu pjesmu, ovu molitvu. To je tako divna molitva, to je sva teologija Duha Svetoga u tome. To je tako čudovita molitev, da jo bom kar malo pokomentiral, ker je v njej zaobjeta vsa teologija Svetega Duha. Ovo je himna Duhu Svetome, službeno prihvaćen u crkvi. To je torej uradna himna, ki jo sprejema katoliška cerkev, je namenjena Svetemu Duhu. Nju je sastavio, kako se vjeruje, u 9. stoljeću jedan pobožan benediktinac Raban Maurus. Kot je pravi tradicija, jo je v 9. stoletju sestavil en pobožen benediktinac Raban Maurus. I sačuvala nam se i melodija lijepa, ima jedna lijepa latinska melodija, koralna melodija koju crkva često pjeva. Obstaja tudi lepa koralna melodija, ki spada k njej, in tako se nam je ta molitev tudi učinila. Vi koji ste karizmatici biste morali to znati, ali opraštam. Vi karizmatiki bi morali znati, ampak če slučajno ne znate, pustite. Gledajte šta nam govori ta pjesma i ta molitva. Evo kaj nam govori ta pesem i ta molitev. Na primjer, ime tvoje to lažnik. Tvoje ime je tolažnik. Opet prozivam vas koji ste puni straha, puni depresije, koji nemate volje za život, koji biste najbolje da vas nema. Molim vas, čitajte i molite Duhu Svetome, on je to lažnik. Je to tješitelj? Tolažnik je tješitelj.
Vse vas, ki pravite, da imate depresije, ki vas življenje teži, ki ne veste, kaj sploh delate na svetu, prosim, molite k Svetemu Duhu, on je lažnik. Njega ste primili kao dar Boga najvišega u sakramentu krizme. Kaže, rekao je krizmatelj, biskup ili njegov povjerenik, primi pečat dara Duha Svetog. Se pravi, prejeli ste ga tudi v sakramentu Svete Pirme, ko je pirmovalec rekel, prejmi pečat, dar Svetega Duha. To je njegovo ime, dar. To je njegovo ime, on je dar. Dalje, ime ti je ljubezen. Tvoje ime je ljubav. Treba na hrvatski dobro. I to je Duh Sveti. Znate, teolozi koji pokušavaju za nas razmišljati malo, onda vjeruju da bi se moglo Duha Svetoga kao treću božansku osobu. Teologi, ki skušajo malo premišljati o teh stvarih, verjamejo, da bi se lahko Svetega Duha kot tretja Božja oseba, da bi ga se moglo prepoznati u tom odnosu ljubavi Oca prema Sinu i Sina prema Otcu. Da se ga lahko prepozna v tem odnosu ljubezni očeta do Sina in Sina do očeta. Da je to treća božanska osoba, ljubav. Da je prav ta ljubezen tretja Božja oseba. Jednako tako, teolozi vjeruju da sve što Bog čini na van, izvan Presvetog Trojstva, to smo mi. Prav tako verjamejo, teologi pravijo, da vse, kar Bog dela izven Svete Trojice, to smo mi. To su djela ljubavi i tu je isto na djelu Duh Sveti, Sveti Duh. Vsa ta njegova dela, ki jih deluje, vse to je delo njegove ljubezni, to je tudi Sveti Duh. Dakle, ljubav Božja prema nama se događa po Duhu Svetom. Vidite kako konkretno prisutno Duh Sveti u našem življenju. Se pravi, vsa Božja ljubezen do nas se izvršuje po Svetem Duhu. Vidimo, kako je Sveti Duh konkreten. Molite Duha Svetoga da bude on prenositelj i naše ljubavi prema nama. In molimo k Svetemu Duhu, da bo on tudi prenašalec naše ljubezni Bogu, ki jo čutimo druga. Onda ime tvoje je ogenj. Ovdje piše oganj. Evo tukaj propiše, da je tvoje ime ogenj. O tom sam govorio. Plamen, jezici, apostoli i tako dalje. O tem smo že govorili. Ime tvoje je živi vir. Tvoje ime je živi vir. To je povezano sa sakramentom krštenja. Živa voda koja nas čini živima, po kojima postajemo djeca Božja, na novi život djece Božje. Se pravi, ta živi vir je povezan s življenjem, ki ga dobimo v Svetem Krstu, življenje, ki nas dela žive Božje otroke, povezano je tudi živo vodo. I po tome na osobit način povezujemo Duha Svetoga sa tim trenutkom kad smo i mi bili kršteni. I kada je na nas sišao Duh Sveti kao i na Isusa. I na ta način je Sveti Duh povezan tudi s trenutkom našega krsta, ko je tudi nad nas, kot na Jezusa, prišel Sveti Duh. Kitica koja pali, ja ću vam reći. Kitica, ki manjka, vrlo je važna. Je zelo pomembna. Darova sedam razdaješ. Čista pamet ne znam, tako da 7 darov nam razdaješ. I sad me zanima, ajde koji možete pošteno dići ruku da znate svih 7 darova Duha Svetoga. Kdo zna vse 7 darov Svetoga, 12 darov? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro, hvala. Ali ja bih onda jednom svi dignete ruke, znate. Jer ja se pitam, kako ćete upotrijebiti te darove ako ih ni ne znate? Zanima me, kako boste uporabili te darove, če jih ne znate niti našteti? Prvi dar je mudrost. Prvi dar je dar mudrosti. A iza toga dolazi razum, znanje. Potem je dar razumnosti, dar znanja. Zamislite malo, Duh Sveti nam daje razum, pamet, daje nam prosvjetljenje
da mudro djelujemo, a mi valjamo gluposti. Sveti Duh nam daje razumnost, modrost, da znamo prav ravnati, mi pa neumnosti počnemo. Gdje smo stavili te darove? Kam smo založili te darove? Imam koji puta osjećaj da smo ih stavili u škrinju s dubokim smrzavanjem. Včasih samo čutim, da smo ih dali v skrinjo, ki stvari globoko zamrzne. Imaš ih i nemaš. Ih imaš pa ih imaš. Imate dar savjeta, četvrti dar. Dar sveta, dar svetovanja, četvrti. Vi roditelji, više ne znate šta biste djeci savjeti. Starši, niti ne veste, kaj še v sebi, lahko se Ali imate duha savjeta. Ampak imate duha sveta v sebi. Dar peti dar jakosti. Dar moči je peti dar. Znate, vi koji bojimo se reći negdje, nastupiti, djelovati, bojimo se, kao da je ovaj svijet nas pretišće. Imamo kompleks manje vrijednosti i kao vjernici, a imate duha jakosti. Vsi mi, ki smo kot verniki, pogosto imamo kompleks manj vrednosti, se bojimo delovati, se bojimo nastopati, se bojimo kaj reči. Trebali bi se oni bojati, a ne mi. Vendar imamo duha moči, imam se pravati, ne mi. Imate duha jakosti. Imate duha moči. Onda vi koji ne znate moliti, koji se preskačete molitvu, kojima se spava dok molite, kojima se ne da moliti. Vsi, ki se vam ne da moliti, ki preskakujete redno molitev, ki se vam spi med molitvijo, imate duha pobožnosti. imamo duha pobožnosti. Da molite malo, znate. Molite duha pobožnosti, Molimo da Svetem svate naše molitve. Pri vsaki molitvi molimo v Svetem Duhu, da nam da pravi dar. U svim prinovama u duhu, u obnovama u duhu svetome, najprije se manifestira što možda molitva slave, molitva radosti, žar molitve, to je ono prvo što se nekako primijeti. V vseh teh prenovah, ki se dogajajo, se prvo manifestira ta žar, veselje, slavljenje. Onda imate zadnji, sedmi dar je dar straha Božjega. Zadnji sedmi dar pa je dar straha Božjega. To zapamtite, to nije da se bojimo Boga, Bog nam je Otac, ne možeš to bojati. Dar straha Božjega ne pomeni, da se Boga bojimo, se je On naš oče, imamo se česa bati. Nego da imamo straha poštovanje, to znači da pazimo da ničim Boga ne uvrijedimo. Ampak gre tukaj za straho spoštovanje, kjer pazimo, da Boga ne bi s čim užalili. Samo to je taj strah Božji. To pomeni ta strah Božji. To je darova se da kitice koje vi nemate. To je te kitice, ki je vi nimate. Naučite ju i stavite ju dalje. Ja se, znate, čudim se da se mi sve manje molimo duhu svjetla, evo, razvjetli nam razum svjetlu, zapali svjetlo u srcu. Sve manje molimo za duha svjetloga kad počne škola, kad trebamo studirati, kad trebamo ići na ispit, prije se pomolite duhu svjetlu. Vedno manj molimo v Svetem Duhu za razsvetljenje, takrat, na primer, ko se začenja šola, ko je treba nekak izpit, a molimo k Svetemu Duhu za razsvetljenje. Ja se sjećam da to je u sjemeništu, u krugu malo pobožnije, ali kad god smo popodne imali sat, dva određeno za studij, uvijek smo se pomolili Duhu Svetom. Spomnim se v semenišču, to je bilo seveda v malo bolj pobožen krogu ljudi. Se spomnim, da smo popodne, ko smo imeli uro dve za učenje in za študij, vedno najprej molili k Svetemu Duhu za razsvetljenje. Vi koji mislite da nemate koncentraciju, da ti ne ide u glavu ili već globite jer ne možete položiti neke ispite, imate Duha Svetoga, šta radi? Vi ki pravite, da nimate koncentracije, da se morate dosta koncentrirano razmišljati, da bi lahko delali izpite in to, pa saj imate vendar Svetega Duha. U tjelesnima, nemoćima tjelesnih podkrepiti nas bez prestanka, kaže isto kitica.
Telesni vedi nas krčajo v slabosti vsake moči nam daj. To vam je Duh Sveti koji je povezan za nečim što ja često činim u svojim duhovnim obnovama, to je molitva za ozdravljenje. To je Sveti Duh, ki je povezan tudi z nečim, kar jaz pogosto počnem na svojih duhovnih obnovah, to je molitev za ozdravljenje. Jer Duh Sveti je prisutan u svim sakramentima, ali evo ovdje se posebno ističe baš prisutnost onda kad trebamo duševno i tjelesno ozdravljenje. Se pravi, on je res da prisoten po vseh sakramentih, ampak tukaj se posebej omenja kot tisti, ki je potreben in prisoten takrat, ko rabimo telesno in duševno. U molitvi za ozdravljenje imate i bolesničko pomazanje. V molitvi za ozdravljenje je tudi bolniško maziljenje. A to bolesničko pomazanje, znate koga se naziva pomazanje u Bibliji? Duha Svetoga. V Svetem pismu se vedno pokliče in priziva Svetega Duha, kada molimo. Isus je rekao u Nazaretu, na meni je Duh Gospodnji jer me pomazao. Ja, v Nazaretu je Jezus rekel, nad menoj je Gospodov Duh, ki me je mazilil, se pravi, ki me mazilil, ki me je prisoten. I gdje god je to pomazanje u crkvi, kod krštenja, kod krizme, kod svetega reda, kod oltara i crkve ili kod bolesnika, tu je i Duh Sveti. V vseh zakramentih cerkve, kjer se uporablja maziljenje, v vseh teh zakramentih, se pravi krsta, firme, zakramentu svetega reda ali kada se postavlja oltar, vsod tukaj je prisoten Sveti Duh. Kitica peta vam je jako važna ili vama ovdje četvrta. To je dušmana od nas otjeruje. Se pravi, četrta kitica v tej knjižici oziroma peta, ki je zelo pomembna, pravi odženi proč sovražnika. I daj nam mir i da svakom zla se klonimo. In nam daje svoj mir. Stanoviten mir pred nami vodi nas in zla nas varuje od vsakega. Ova kitica govori o prisutnosti Duha Svetoga i nam je jako važno. Osim Duha Svetoga ima zli duh. Se pravi, ta kitica je zelo pomembna, ker govori o prisotnosti Duha, Svetega Duha na poseben način, kajti poleg Svetega Duha obstaja tudi hud duh. I bez daljega, to nema usporedbe, Duh Sveti je Bog, božanska osoba, ali oko nas oblječe osim ognjeni, plameni, ljubav i zrak i Duh Sveti oblječe i zaoduh. Se pravi, ni nobene primerjave med njima, Sveti Duh je Bog, ampak poleg tega plamena in žara in tega, kar nam daje Sveti Duh, obstaja tudi hud duh, ki nas tudi daje obrožen. I zato njega molimo najviše u crkvi da nas sačuva od svakog utjecaja zloga. Zato k njemu, Svetemu Duhu v cerkvi, molimo, da nas obvaruje pred vsakršnim vplivom Svetega Duha. To je molitva o našim napastima, kužnjama, grešnim navikama, slabostima, svašta što nas muči i što nas uznemirava. To je molitev po vseh naših teh grešnih navadah, v teh naših skušnjavah, po vsem, kar nas napada, bi morala biti to naša molitev v Svetem Duhu, da naj nas tega obvaruje. I u svetoj ispovjedi svećenik govori da je Bog, Otac po Isusu izlio Duha Svetoga na oproštenje grijeha. In pri sveti spovedi pravi duhovnik, da naj ti Bog Oče po izlitju Svetega Duha podari odpuščanje grehov. Primamo na krštenju Duha Svetoga. Pri krstu prejmemo Svetega Duha. To je drugi učinek. To je drugi učinek sakramenta Svetega Krsta. Gdje god se spominje Duh Sveti kod sakramenata, onda govori da ti sakramenti nama daju novi karakter. In posod, kjer je govora o Svetem Duhu v povezavi z sakramenti, pravimo, da nam dajo ti sakramenti nov značaj, nov karakter. Kao da je u nas stavljen pečat. Ker je v nas stavljen pečat. To je neizbrisivo. Ki ga ni moč izbrisati. Netko ko je kršten može zaboraviti na crkvu, može zaboraviti na vjeru, može odlutati, ali kad se vrati, ne treba se opet krstiti. Se pravi, nekdo, ki je krščen, lahko od vere oddava proč, pozabi na cerkev, pozabi na svojo vero, ampak če se vrne in ko se vrne, se mu ni treba ponoviti
jednom kršten, zauvijek kršten. Si enkrat krščen, si zavedno krščen. To je važno za nas, ali je važno i za Boga. To je pomembno za nas, ampak pomembno je pa tudi za Boga. Zašto? Zakaj? Ovako, reći ću jednu usporedbu s nama. Naj povem eno primerjavo z nami. Mi, ljudi, se volimo i ne volimo. Ljudje se imamo radi, pa se tudi včasih nimamo radi. Imamo problema s ljubavlju i problema s praštanjem u našim međuljudskim odnosima. Imamo včasih težave z ljubeznijo in z odpuščanjem v naših medčloveških odnosih. Redovito, ako nema neke perverznosti, lako nam je voljeti malu djecu. Če ni vmes kakšna perverznost, nam je vedno zelo enostavno imeti radi majhne otroke. I s njima se lakše zabavljamo, jer oni nas još nisu povrijedili. In z njimi se nam je lahko lepo, fajn imeti se zabavati, ker nas oni še niso prizadeli. Da su mala djeca draga, dražesna, što manja, to draže. In manjši, ki so bolj so rušni. Ali imamo problema kad rastemo, kad postajemo veliki, možemo jedne druge uvrijediti, raniti i učiniti zločin. In ko pa odrastemo, ko postanemo veliki, pa se lahko med seboj prizadenemo, si prizadenemo rane. I sada postoji napast da mislimo kako je Bog kao što smo i mi. In zdaj, za nas obstaja skušnjava, da mislimo, da je včasih Bog zelo nam podoben. To znači da nas je Bog volio kad smo bili mali, kad smo bili djeca, kad još nismo griješili, kad nismo napravili neke neurednosti, kad se nismo prepustili nekim ružnim stvarima. Se pravi, skušnjava je o tem, da mislimo, da nas je imel Bog rad, kad smo bili še mehni, ko še nismo bili grdi, poredni, ko še nismo nič hudega naredili. I da nas Bog sada ne voli, kad smo ovako odrasli, imamo putra na glavi, ne znam kako. Zdaj, ko imamo maslo na glavi, ne? Da nas više ne voli, da nas Bog nima več enako rad kot prej. A to nije istina. Ampak to ni res. To je hereza. To je herezija. Bog nije kao što smo mi. Bog ni takšen kot smo mi. Pečat Duha Svetoga. Bog te danas ljubi jednako božanski, apsolutno kao otac, kao kad si bio mali pa si kasnije. Bog te danes na enak, absoluten način ljubi kot tvoj oče, kot tisti dan, ko si bil pri Svetem krstu, ko si bil krščen. Bog želi da budemo dobri. Bog seveda želi, da smo dobri, ali nam svoje ljubavi nikad neće uskratiti. Ampak nam svoje ljubezni ne bo nikoli oduzil. Sjećate se priče o izgubljenom sinu. Se spomnite pripovedi o izgubljenem sinu. Otac raširenih ruku čeka svoga izgubljenog sina. Izgleda kao sina koji se iz kome probudi. In oče je pričakoval svojega sina razširjenih rok, z razširjenimi rokami, kot da bi se bil ta sin zbudil iz kome. A znamo šta je radio i šta se događalo s njime. In vendar vemo, kaj se je dogajalo z njim in kaj je on počel. Ali otac je sretan da ga može zagrliti. Oče je srečen, da ga lahko objame. Znate, ja sam jednom imao neki kviz sa djecom. Enkrat sem imel z otroki en kviz, pa sam pročitao tu priču o izgubljenom sinu. In sem prebral to pripoved o priliku o izgubljenem sinu. I onda sam rekao da ću još jednom čitati isti tekst, ali ću namjerno napraviti neke greške. Potem pa sem rekel, da bom še enkrat prebral ta isti tekst, ampak bom namenoma noter naredil nekaj napak. A oni moraju reagirati i vikati ne, kad primijete greške. In oni, ko bodo opazili kakšno napako, ne kričijo ne, ne. I ja sam počeo, neki otac imao 3 sina. In tako sem začel, neki oče je imel 3 sinove. Ne, ne, ne. I mlađi uzme sve i ode u susjednu zemlju. Ono, ne, ne, ne. In rajši je vse vzel in šel v sosedno deželo. Ne, 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 v daljno deželo je šel. I tamo je živio pobožno. Tam je živel zelo pobožno. Ne, dakle, dobro su reagirali. Super su reagirali, izgleda, treba se nekaj. Ali došlo kraj, nema više novaca i mlađi
In ko je prišel zmanjkalo denarja, se je treba nahraniti, ko treba jesti in ga je nek človek poslal na svoje polje, pasti po koši. Vrlo dobro su reagirali. Super, super. A sada, kad sam spomenuo, onda se on odlučio vratiti. Potem se je odločil, da se bo vrnil. I ja čitam, dok je bio daleko, Ko sem bral, ko je bil še daleč, njegov ga otac ugleda, ga je oče zagledal, ograbi batinu, zagrad, da ga izleba. in ga prelijebe. Onda su počeli vikati ne, Začeli kričati, ne. nego šta je, zagledao je tako. Ja kažem, a da li je zavrijedio batine? Ampak ga si je zaslužil, da tepeš. Ali to je nebeski otac. To je nebeški oče. On te voli u bilo kojem izdanju si sad. V kakršnem bolj stanju si zdaj le nebeški I ne oče. čeka da se popraviš, nego te želi ljubavno popraviti. Ampak ne čaka, da se boš ti popravil, ampak bi te on rad s svojo ljubeznijo. Ali vidite, to da nas Bog voli uvijek jednako, za mene je to pečat Duha Sveta. To, da nas Bog vedno enako ljubi, to je za mene pečat Svetega Duha. Bog to neće zaboraviti, a nemoj ni ti. Bog tega ne bo pozabil, pa zato tudi ti ne pozabi tega. I molite da nam Duh Sveti sačuva u srcima to povjerenje u Božju ljubav. Molimo, da nam Sveti Duh, oziroma da bomo v srcih ohranili to zaupanje v Božjo ljubezen. Imate koju pjesmu Duhu Svetu? Ne? Imate kakšno pesem Svetega Duha? Pridi Duh svetosti. To je ta, pridi Duh svetosti. Kaj je to ta? Ne? Kjer je to? Aha, no pa dajmo pravi, da pred tem reš 201. Sveti Duh. 201.
I dođi, Duše Sveti, ispuni srca naša. Pridi, Sveti Duh, napolni nas srca svojih vjernika. Dođi, Duše Sveti, koji si bio prisutan među stvaranju svijeta. Pridi, Sveti Duh, ki si bio prisotan pri stvarjenju sveta. Dođi, Duše Sveti, koji si govorio o prorocima. Pridi, Sveti Duh, ki si govorio o prorokih. Dođi, Duše Sveti, koji si učinio da se druga božanska osoba začela pod srcem Djevice Marije. Pridi, Sveti Duh, ki si bil tisti, skozi katerega je bil druga Božja oseba, Jezus Kristus, počet v Marijinem telesu. Dođi, Duše Sveti, koji si pratio Isusa v njegovu životu i radu. Pridi, Sveti Duh, ki si spremljal Jezusa v njegovem življenju in dedovanju. Dođi, Duše Sveti, koji si išao na apostole i tako začel novu crkvu. Pridi, Sveti Duh, ki si prišel nad apostole in tako začel novo crkvu. I Duše Sveti, koji si i k nama došao po sakramentu krštenja i krizme. Pridi, Sveti Duh, ki si prišel tudi nad nas po sakramentih Svetega Krsta in Svete Birme. Ispuni nas, Napolni nas, vodi nas. vodi nas. Daj da budemo uvijek svjesni da smo hram, živi hram Tvoje slave. Daj da se bomo vedno zavedali, da smo živi in sveti tempelj Tvoje slave. I daj da ne živimo kao tjelesni ljudi, nego kao duhovni. Daj da ne bomo živeli kot telesni ljudi, ampak kot duhovni ljudi. A to je tako potrebno ovome svijetu u kojem se danas nalazimo. To je tako nujno in tako potrebno v tem svetu, v katerem se danes nahajamo. Zato obnovi osvježimo svoje svete darove. Zato obnovi in osveži nas svoje svete darove. I prožmi nas do kraja. Amen. In nas ohrani do konca. Amen. To je drugi dan. Zapamtili ste, prvo postajemo Božji otroci, drugo primamo Duha Svetega. Treće, To je drugi dan. Prvič smo rekli, da postanemo Božji otroci, drugič prejmemo Svetega Duha, treće primamo oproštenje grijeha. prejmemo odpuščanje grehov. I to je jedan velik dan. To je velik dan. Kod samog krštenja ne opraštaju se grijesi. Kad se odrasli krste, sve ono što smo učinili neuredno u životu, automatski nam je oprošteno. Pri sakramentu Svetega Krsta so nam odpuščeni grehi. Tudi ko se odrasel človek krsti, so mu avtomatsko odpuščeni vsi grehi, ki jih je do tega. Jer postajemo novo stvorenje, nema stava. Ker postanemo novo bitje. Kad se krsti mala beba, Ko se krsti majhen dojenček, onda je riječ o oproštenju takozvanog istočnog grijeha. kadar pa krstimo dojenčke, pa govorimo o odpuščanju izvirnega greha. To nam govori o stanovitoj našoj ljudskoj solidarnosti. Tukaj v bistvu lahko vidimo to našo človeško solidarnost. Nigdje nismo mi ljudi tako jedni drugima jednaki, koliko baš po grijehu čovječanstva. Se pravi, človeku ni v ničemer tako podoben in enak, kot prav po grehu, ki je skupen vsem ljudem. Mi smo članovi tog čovječanstva, dio toga čovječanstva. Mi smo del tega človeštva, smo člani te človeške družine. I na nama je stanoviti teret grijeha čovječanstva. In na vseh nas počiva to breme tega greha, ki ga ima vsak član človeštva. Biblija nam govori o tajni toga grijeha već u prvim stranicama povijesti spasenja. Sveto pismo nam že na prvi strani zgodovine odrešenja govori o tej skrivnosti tega greha. To je najprije onaj grijeh kad su sagriješili Adam i Eva, jer su Bogu iskazali nepovjerenje i prekršili Božju zapovjed. To je torej prvič je to tisti greh, ki sta ga Adam in Eva naredila, ko nista zaupala Bogu in sta naredila greh več prekršitve Božje zapovedi. I tu se govori o direktnim posljedicama toga grijeha. Tu govorimo o direktnih posledicah tega greha. To
muke, bolovi, patnje i smrt. To so trpljenje, bolečina, patnje. Ja, trpljenje, a ne i smrt. To je ono što nama pripada i mi smo podvrgnuti bolima, bolestima i čeka nas umiranje i smrt. Vsem nam to pritiče, a ne? Vsi smo podvrženi boleznim, bolečinam in vse nas čaka smrt. Znači, nosimo na sebi posljedice tereta grijeha. Vsi nosimo posljedice bremena tega grijeha. Nije bez razloga u početcima Biblije darovani i neki drugi grijesi da spoznaju. Niso brez razloga na začetku Svetega pisma navedeni tudi nekateri drugi grijehi. To su grijesi međuljudskih neurednih odnosa. To so grijehi medčloveških neurejenih odnosov. Sve do mržnje i ubojstva, Kain i Abel. Vse do sovraštva i umora, ki ste ga završila Kain i Abel. To su grijesi nemorala, pada ljudskoga u vrijeme Noe i općeg potopa. Se pravi, to je tudi greh padanja splošne morale v času potopa in Noetovega življenja. To je grijeh stanovite ljudske oholosti kojom je Bog čovjek se želio uzdići do prijestolja Božjega, Babilonska kula. To je tudi greh človeške oholosti, ko se je človek hodil povzpeti do neba s tem Babilonskim stolpom. Sva ta poglava Biblije od 1. do 11. spadaju u prapovijest. Vse ta poglavja v Svetem pismu od 1. pa do 11. spadajo v neko prazgodovino. To se ne da nekako povijesti nekim otkrićima, arheologijom ili usporedbama točno otkriti povezano sa događajima tih davnih vremena. Se pravi, to so dogodki, ki jih s pomočjo arheologije in zgodovine nekako težko povezujemo z dogodki, ki so se odvijali in jih ne moremo natančno raziskati. Poslije toga u Bibliji dolazi Abraham, to je već povijest, to već znamo kad se to događalo i možemo to pratiti i usporediti sa drugim povijesnim događajima. Zatim dogodki pride u Svetem pismu na sceno, bom rekel, Abrahama, ne? Abraham vemo, kdaj je živel, da lahko primerjamo z ostalimi zgodovinskimi zapisami. Ovo prije Abrahama je volim reći da to na neki način stanovita memorija čovječanstva. Jaz pa rad rečem, da tisto, kar je pa zapisano o človeštvu pred Abrahamom, pa je nek splošni spomin človeštva. Ne moraju biti to novinske reportaže, jer nema očevidaca koji bi to napisali. Torej, to ne gre za neke novinarske ali pa za zgodovinske reportaže, ki bi jih napisali očividci, ker jih ni bilo. Ali je u ljudskim srcima prisutno to da postoji zlo u povijesti čovječanstva koje se reflektira i na dalje generacije ljudi. Ampak v človeški neki splošni zavesti obstajalo zavedanje, da v človeštvu obstaja neko zlo, ki se prenaša tudi na nove generacije. Kao da je nad čovjekom neko prokletstvo. Kot da je nad človekom neko prokletstvo. I to ne samo Adama ni Noe, nego i danas i nad nama i nad svijetom danas osjećamo neki pritisak zla i grijeha u kojem tragamo i tražimo pomoć Božju. Se pravi, ne samo v Noetovih pa Adamovih časih, da bi bilo to prekletstvo prisotno, ampak ga čutimo tudi danes, kot nek pritisk greha, kot nek pritisk zla, ki teži človeštvo in ki kliče po odrešenju, kliče po odrešitvi od tega. Prvi blagoslov Božji i pomoć Božja u tom kontekstu je krštenje. Prvi Božji blagoslov in pomoč v tem kontekstu je prav sakrament Svetega krsta. To je prva molitva oproštenja, to je prva molitva otklinjanja od zla. Ja bih rekao da je prvi egzorcizam. To je prva moč, to je prva molitev odpuščanja, to je prva tudi molitev od, se pravi, vračanja od drugega, to je prvi egzorcizam. I u krštenju imate molitve, direktna molitva za oslobođenje od tereta grijeha istočnog čovječanstva. In se pravi, obredniku Svetega krsta obstaja molitev za odvrnitev tega greha, izvirnega greha, ki pesti vse
što prije zaštiti u blagoslovu. Ta Božji blagoslov nam je potreben. Jaz mislim, da je dobro, da krščujemo tudi majhne otroke, da jih kar najprej zaščitimo s tem Božjim pečatom, s tem Božjim blagoslovom. Ima razloga i razmišljanja o tome da je krštenje opredjeljenje za Boga i da bi dobro bilo da to učinimo kao zrele osobe. Obstaja tudi razmišljanje in utemeljeno razmišljanje, da je krst sakrament, ki ga lahko naredi v polnosti šele odrasla oseba, ki se zavestno odloči za Boga. Ali s vjerom u Božji zakon, u dušu čovjekovu i zaštita od utjecaja zlih sila na nas, smatram da je krštenje djece sasvim opravdano u crkvi. Ampak z vero, da je Bog tisti, ki res odpušča in ki nas po molitvi cerkve tudi varuje pred napadi hudega duha, verjamem, da je tudi krščevanje otrok vsem legitimna praksa. To znači, bez obzira na sve ove muke, živite u svijetu zla i grijeha, da vidimo oko sebe puno negativnoga. Ono što nam svijet nudi, đavo, svijet i tijelo, to su tri neprijatelja koji nam prijete. Pored svega toga ne zaboravimo, nad tobom je blagoslov krštenja. Torej, ob vseh težavah, s katerimi se soočamo in vsem teh treh sovražnikih, ki nas nekako kličejo v drugo smer, to je se pravi hudič, potem nebo in sveta, ki nas kličejo proč od Boga, ne pozabimo, da je nad nami Božji blagoslov. To je potrebno jer govorim to i svima vama koji biste stalno htjeli da vas Bog oslobodi i izbavi od nekih korijena obiteljskog stava. To je pomembno, da se zavedamo tudi vsi tisti, ki bi vedno znova radi, da nas Bog osvobaja od teh korenin, oziroma od tega zla, ki se je nabralo v našem družinskem drevesu. Moli, ali važnije je vjerovati u silu i snagu sakramenta krsta. Molite tudi za to, ampak bolj pomembno je, da verujemo v moč, ki jo nosi s seboj sakrament svetega krsta. Taj učinak sa oproštenjem grijeha je sa sakramentom krštenja duboko povezan i to je apsolutno oproštenje grijeha. To popolno opuščanje grijeha je torej globoko povezano z sakramentom svetega krsta. Mi imamo još jedan sakrament oproštenja grijeha, to je sakrament ispovjedi, ali kod ispovjedi mnogo toga ovisi i o nama, zato nemate apsolutne sigurnosti kao kod krštenja. Se pravi, imamo seveda tudi sakrament svete spovedi, ki je povezan z opuščanjem grehov, ampak pri sakramentu svete spovedi je veliko tisto od nas. Nimamo takšne absolutne gotovosti, da to opuščanje kot pa pri sakramentu svetega krsta. Mi se koji put ispovedamo površno, koji put ne znamo sve reći, koji put se ne kajemo iskreno. Včasih se površno ispovemo svojih grehov, ali pa ne povemo vseh grehov, ali pa se celo nekaj samo dovolj iskreno. Pa se kada borimo, jednom to Bog oprosti. Pa se bojimo, če nam je Bog res odpustil grehe. Zato je iskustvo krštenja baš važno, kao sakrament apsolutnog oproštenja. To je sigurno, da čovjek kršten umre radom nebo. Se pravi, to je pomembno, da se torej zavedamo tega absolutnega odpuščanja grehov, ki ga dobimo sakramentom svetega krsta. Torej, krščen človek, ki so mu odpuščeni grehi, gre direkt v nebesa. Nešto od toga bismo mogli shvatiti i ovo jubilarnoj godini vjere. Nekaj malega tega bi morali razumeti tudi na tem jubilejnem letu vere. Crkva uvijek nudi uz jubilarnu godinu i dar potpunoga opusta. Pravi, cerkev v vsakom takšnem jubilejnem letu nudi tudi dar popolnega odpustka. Znam, ima tu teoloških razmišljanja šta bi to bilo. Vem, da obstajajo teološka razmišljanja in debate, kaj bi naj bilo. Ali kad ja molim za sebe potpuni opust, ko jaz za sebe molim za popolni odpustek, onda molim da mi Bog da taj osjećaj da između njega i mene nema prepreke. Takrat prosim, da mi naj da Bog da občutek in zavedanje,
da med njim in med menoj ni preprek. Da osjetim čistu ljubav Boga prema meni i mene prema meni. Da občutim čisto ljubezen Boga do mene in moja ljubezen do Boga. Sveti Franjo, ste čuli za njega? Slišali kdaj za svetega Frančiška? To je moj svetik. Sveti Franjo je obratio se, počeo živjeti svetim životom, ali ga je onda uhvatila napast. Sveti Frančišek se je spreobrnil in začel s svetim živeti svetom, ampak takrat ga je pa ujela ena skušnjava. Sumnja da mu Bog ne može oprostiti grijehe njegove mladosti. Začel je sumiti v to oziroma dvomiti, ali mu on lahko odpusti grehe njegove mladosti. To je bila čista napast. To je bila čista skušnjava, ali je njega to mučilo. Pa ga je zelo mučilo. On je na van funkcionirao. On je propovijedao, ljudi su ga slušali, za ljude je bio blagoslov, a u sebi imao mučilo. On je zunaj je funkcioniral dobro, je imel kritike, ljudem je govoril in je bil pa blagoslov, ampak na vznotar se je pa boril s to skušnjavo. I sve do jednog dana da mu se Bog nije usmilio. Vse do nekega dne, ko se ga Bog usmilil, Franjo je se, kao što je obično činio, povukao na jedno samotno mjesto. Kot je to pogosto počel, je šel tudi takrat sveti Frančišek na nek samoten kraj, da se pomoli. Da bi se tam molil. I on je običavao, što i vama preporučam. In on je takrat, tako kot vam preporučam, za molitvu otvoriti tekst Evanđelja. Za svojo molitvu je imel navado odpreti evangeljski tekst, Evangelij. To si uvijek pročitao par redaka i onda je nastavio molitvu. In je najprej prebral nekaj vrstic, potem pa je nadaljeval z molitvijo. I tako je na tom samotnom mjestu otvorio Evanđelje i naišao na tekst gdje Isus govori svojim učenicima. In tako je nekega dne na tem samotnem kraju odprl svetopismo in našel besedilo, kjer Jezus govori svojim učencem. Kad biste imali vjeru kao ovo gorušičino zrno, bi imeli vero kot tole gorušično zrno, rekli biste ovoj gori, bi rekli tej gori, baci se u more, vrzi se u morje i bilo. In bi se tako zgodilo. Vjeru kao gorušičino zrno. Znate kako je gorušičino zrno? Vjeru kao gorušičino zrno. Čisto majhno, ne? Poznamo. Godina vjeru. Sada Franjo koji ima unutarnji govor, čuje u sebi glas Isusa. Sveti Frančišek, ki je imel dar notranjega govora, je slišal Jezusovo besede. Gdje ga pita, Franjo, znaš li što je ta gora? Ki mu Jezus popravi, sveti Frančišek, a veš, kaj je ta gora? Kaj pomeni ta gora? Franjo ne zna, nima pojma. Onda mu glas nastavi, Franjo, ta gora, to je ova tvoja napast, da ti Bog ne može oprostiti grije. Slušaj, Frančišek, ta gora je ta tvoja skušnjava, ko misliš, da ti Bog ne more odpustiti greh. Baci je u more. Vrzi je u morje. I Franjo, kad je to povezao, njemu je granulo sunce. In ko je Frančišek to povezal med seboj, nad njim šlo sonce. Ili shvatio je što je to potpuni oprost. In takrat je razumel, kaj pomeni popolni odpustek. Kasnije će to izmoliti kao porcionkorski oprost u daljnjim svojim spikama s Isusom. V svojih nadaljnjih pogovorih z Jezusom si je to izmolil kot porcionkorski odpustek. Ali, evo, taj potpuni oprost je ono što mi vjerujemo najprije za krštenje. Ampak najprej dobimo ta popolni odpustek ob sakramentu Svetega Krsta. I to je temelj za sva naša kajanja i molitve oproštenja. In na tem temelju moramo graditi vse svoje molitve za odpuščanje grehov, vse svoje kesanje. I to je podloga za svaku našu ispovjed. To je podlaga tudi za vsako našo spoved. To je treće. To je tretje. Vrijeme ide. Još četvrto. Čas gre hitro naprej, še četvrto. Ja.
četrto, potem bo malo pauza, pa pomašamo, ne? Da. Okay. Ja sam slušao jedan slovenski radio. Enkrat sem poslušal Pa sam slovenski radio. kad su rekli, dragi slušalci, sad pak bude kratka pauza, potem pak nič. Kaj potem pa Nič. Kaj potem pa nič? Dakle, poslije naše pauze će misa. Ne bo nič, ako pomašamo. Vraćam se. Prvi učinak ostajemo djeca Božja. Prvi učinek sakramenta Svetega Krsta, da postanemo Drugi Božji otroci. primamo Duha Svetoga. Prejmemo Svetega Duha. Treće primamo oproštenje. I prejmemo odpuščanje. Četvrto postajemo članovi crkve. Četrto, s tem postanemo člani crkve. I to je jako važno. Svatko od nas se krsti u nekoj zajednici. To je zelo pomembno, ker vsak od nas je krščen v neki skupnosti. Krštenje nije nikakav privatni čin. Krst ni privatno dejanje. Ono je obiteljska radost, Je tudi družinsko praznovanje in ali veselje, se događa u crkvi. ampak zgodi se v cerkvi. Povezanost crkve je i institucija kumova. In s tem je povezana tudi ta navada in institucija botrstva. Oni su veza sa crkvom. Dobro je da kum nije član uže obitelji, nego da bude veza sa širom zajednice. Se pravi, dobro je, da botr krščenca ni član ožje družine, ampak je član širše skupnosti cerkve. U svakom slučaju, to je liturgija crkve. V vsakem primeru gre tukaj za liturgično dejanje cerkve. I mi sa krštenjem postajemo članovi te velike zajednice. In z sakramentom Svetega Krsta postajamo člani te velike skupnosti. Konkretno, vi, većina, vjerujem, članovi katoličke crkve, ali još konkretnije i članovi župske crkve. Se pravi, verjamem, da je večina od vas tukaj članov katoliške cerkve, še bolj konkretno pa ste člani župnijskega občestva. To je važno, to nemojte zaboraviti. To je zelo pomembno, tega ne pozabite. Neki katolici žive neku svoju privatnu religiju. Nekateri katoličani živijo svojo neko čudno privatno religijo. Oni misle da je dosta za Božić pojaviti se u crkvi. Mislijo, da je dosta, če se za Božić pojavi v cerkvi. Neki misle da je dosta, ne treba na ispred, nego to s Bogom u vrtu riješi sam direktno. Nekateri mislijo, da je dovolj, da z Bogom tamle v vrtu rešijo zadeve sami, brez da bi hodili k spovedi. Neki misle da je dobar vjernik jer nije nikoga ubio, nikome kuću zapalio. Mislijo, da su dobri vjerniki, že če nobenega niso ubili, pa nobene hiše zažgali. I tako dalje, i tako dalje. In tako naprej, in tako naprej. Znate, mnogo katolika živi neku svoju individualnu religiju. Veliko katoličanov živi neko svojo individualno izbirno vero. A svi smo kršteni u katoličkoj crkvi, Vsi pa smo kršeni v katoliški cerkvi, koja ima svoje standarde, ima svoje standarde, svoje načela, zakone, koje moramo poštivati. ki jih moramo spoštovati in upoštevati. Dvije stvari bih naglasio. Prvo, Poudaril bi dve zadeve. kao članovi crkve imamo pravo na tolika bogatstva duhovna koja izviru iz tog zajedništva. Se pravi, kot člani cerkve imamo pravico in možnost prijeti izjemne blagoslove in izjemne pač dobre stvari, ki izhajajo iz te naše skupnosti. Krštenje su kao vrata za druge sakramente. Nijedan sakrament ne možete primiti ako niste kršteni. Niti enega sakramenta ne morete prijeti, brez da bi bili krščeni, zato je krst kot neka vrata, ki odpira pot do ostalih sakramentov. Imamo pravo na zaštitu crkve, Imamo pravico do zaščite, ki jo nudi cerkev, na molitvu crkve. do molitve, ki jo nudi cerkev. Sami smo sebi, mi smo slabi, mi smo nesigurni. Če ostanemo sami, če imamo cerkve za seboj, smo slabotni, nesigurni, negotovi. Isus je rekao, ako ostajemo sami, đavo će vas rešetati, Sotona će vas rešetati. Če ostanete sami, je rekel Jezus, vas bo hudič, vas bo Satan prerešetal. Ali crkvu i vrata paklena neće naglaviti. Ampak cerkve pa niti peklinska vrata ne bodo premagala.
Zato je važno ići u crkvu, ići na nedjeljnu misu. To je pomembno, da gremo v cerkev, da gremo Da idemo u crkvi, da osjećamo zaštitu i pomoć. da občutimo to pomoč in zaščito. Ta crkva se za tebe moli. Ta cerkev moli za tebe. Ta crkva ima molitve zaštite od svih nevoljama, molitve za ozdravljenje, molitve oproštenja. Koliko toga sve to primamo u toj crkvi. V tej cerkvi prijemamo koliko različnih darov, ki pridejo skozi molitev za zaščito, skozi molitev za odpuščanje grehov, skozi molitev za ozdravljenje. A isto tako, kao članovi crkve, isto tako smo pozvani da budemo odgovorni i da doprinesemo toj crkvi u svemu onome što ona od nas traži. Prav tako pa smo kot člani cerkve poklicani, da smo odgovorni člani in da k tej cerkvi tudi doprinašamo, kar ona od nas prosi in zahteva. Nije za crkvu odgovoran samo Papa u Rimu i vaš nadškof u Ljubljani. Za cerkev nista odgovorna samo papež v Rimu in vaš nadškof v Ljubljani. Mi smo svi odgovorni za crkvu, svaki u svom redu. Vsak od nas je na nek svoj način odgovoren za to našo cerkev. Vi ste odgovorni za svjedočanstvo življenja evanđelja u svijetu gdje živimo. Vsi mi smo odgovorni da pričujemo za evangelij v svetu, kjer živimo. Mi smo dužni jedni drugima pomoći u rastu u vjeri. Dolžni smo si med seboj pomagati, da bi rasli v veri. Kad si u nedjeljnoj zajednici, ti rasteš u vjeri, ti pomažeš, najprije sam rasteš i pomažeš drugima da rastu u vjeri. Kada si v takšni skupnosti, potem si poklican k temu, da sam rasteš v veri in da pomagaš drugim rasti. Jer smo mi jedni drugima svjedoci i pomoć. Da tudi drugemu pričujemo in pomagamo. Mi smo pozvani da za tu crkvu i materijalno brinemo. Poklicani smo tudi k temu, da za cerkev tudi materijalno skrbimo. Ta crkva ima svoje službenike, ima svoje zgrade, ima svoje centralne ustanove, ima sjemeništvo, ima fakultet. Cerkev ima svoje ustanove, svoje zgradbe, svoje službe, svoje fakultete, svoje semenišča. I trebamo brinuti i za to. In je treba poskrbeti tudi za nje. To je to biti član crkve. Postali smo članovi crkve, gdje primamo sve privilegije i beneficije, a dužni smo toj crkvi darovati i sebe, i svoju prisutnost, i duhovnu, i fizičku. Torej, to je cerkev, v kateri prejemamo vse te privilegije, vse te duhovne darove, v kateri pa smo hkrati dolžni darovati tudi to svojo prisotnost in to svojo moč, kolikor je pač moramo. I pozivam vas da sačuvate vjeru u crkvu. Zato vas pozivam in kličem, da ohranite to vero v cerkvi. Ja mislim da je danas crkva jako na udaru negativnih sila ovoga svijeta. Mislim, da je danes cerkev res pod udarom negativnih sil tega sveta. Nikad crkva nije nijekala svoje dvostruku narav, božansku i ljudsku. Nikoli cerkev ni zanikala, da ima in človeško in božjo naravo. Za crkvu koju ni vrata paklena neće navladati, garancija je Duh Sveti i Krist Spasitelj. Ampak za cerkev, ki ima garancijo, da je peklenska vrata ne bodo premagala, je garancija Sveti Duh, ki prebiva v njej, in Jezus Kristus, ki je A u toj crkvi su ljudi. Ampak v tej cerkvi smo ljudje. Kakvi? Takšni, Kao što ste vi. takšni kot ste vi. Kakada jaki, kakada slabi. Včasih močni, včasih slabotni. Tako su i službenici crkve. Prav tako, Neki su divni, a neki ti se baš ne sviđaju. prav tako je za službenci oziroma za duhovniki in z ljudmi, ki delujejo v cerkvi. Včasih so čudoviti, včasih pa nam niso ravno všeč. Danas se jako ističu negativne afere u crkvi i među crkvenim službenicima. Danes je veliko govora o negativnih aferah, ki jih proizvajajo ljudje, ki so pač v cerkvi. Bilo je uvijek padova, bilo je uvijek slabosti i od onih za koje mislimo da ne bi trebali tako se ponašati. Vedno je bilo, da so ljudje padali, da so bili slabotni, tudi
obnašati. I to je uvijek izazov nama iznutra, da učinimo sve da se stvari promjene na dobro. To je vedno izziv za vse nas odznotraj, da naredimo vse, kar je v naši moči, da se stvari spremenijo na dobro. I treba razkrinkati zlo, i treba kritizirati zlo, ali dobro namjerno, da nastane nešto bolje. Treba je res razkrinkati slabosti in zlo in ga je treba tudi kritizirati, ampak dobronamerno, tako da bi stvari se poboljšale. Ja se bojim da mediji koji su u rukama ovoga svijeta žele više poljuljati naše povjerenje u crkvu. Bojim se, da pri medijih, ki so v rokah tega sveta, ne gre za to, ampak bolj za to, da omajejo našo vero v cerkvi. Zato molim Duha Svetoga da nam bude jako blizu. Zato molim Svetemu Duhu, naj nam bo zelo blizu. Da nas prosvjetljuje. Da nas razsveti. Da nas same čuva od grijeha. Da nas varuje od grijeha. Da ne zapademo na negativnom kritizerstvu. Da ne bi zapadli v negativnom kritizerstvu. Ja. Nego da molimo za obraćanje svih i svakoga. Ampak da molimo za spreobrnjenje vsem. Molim Duha Svetoga za jedinstvo crkve. Molim k Svetemu Duhu za jedinost v crkvi. Da se ono posebno odražava u zajedništvu vjere i molitve. Da bi se ta še posebej odražala v jedinosti, v molitvi in v veri. Tako, stanovita prirava u duhu, to je zapravo počinje uvijek kad se ljudi nađu skupa u oduševljenoj molitvi pjesmi koja nas povezuje i voli. Vsaka prenova v duhu se začne takrat, ko so ljudje med seboj povezani in napuščeni v molitvi in slavljenju. Kao da se crkva nekako tu preporača. In kot da se crkva s tem preraja in obnavlja. Evo, želim silno ono što uvijek mole i Pavle na početku koncila prije 50 godina, da Duh Sveti obnovi čudost prvih duhova i u današnjem svijetu. Zelo si želim in zelo goreče molim to, kar je molil tudi papež pred 50 leti v otvoritvi koncila, da pride Sveti Duh na novo v svojo cerkev, da jo prežari, da se zgodijo nova knjižništva. I to je to. Samo još ispit. 4 učinka sakramenta krštenja. 4 učinki i 4... A sad vi svi govorite, da čujem. Prvo postajemo. Drugo primamo. Treće primamo. I četvrto postajemo